Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas vas vodimo na istraživanje jednog podzemne tvornice u kojoj se za vrijeme Drugog svjetskog rata, to je za vrijeme Trećeg rajha, ovdje proizvodili topovi za tenkove. Prije toga vadila se ruda da se ljevalo željezo, a kasnije se ovdje 38. proizvodili topovi za tenkove. Cijeli podzemni sustav je pod vodom, kao što vidite. Ribarske čizme su ovdje, spremni smo, nadam se da ćete vidjeti nešto interesantno. Ovdje je glavna cesta i jako je prometna, a sam naš ulaz, jedan šah, nalazi se ovdje negdje čist tik uz cestu, tako da moramo biti brzi. Spremni smo čim dođemo do lokacije da odmah uskačemo unutra. Moja stara Urbex gerila, Luka, Jan, Leon su tu sa mnom. Negdje blizu smo ulaza. Evo našeg ulaza. Ljudi, evo nas kod ulaza. Biće ovo napeto. Pripremamo se, ljudi, jer moramo sve staviti u najlonsku vreću da nam ne bi bilo mokro, jer neke stvari koje nosimo unutra moraju nam se biti suhe za daljnji ulazak. Nichts voll, aber 70%. Wird eng? Ja, vielleicht 40 cm. Wird eng? Hier? Und mit hier wird eng. Kein Wasser rein. Dann gehen wir los. Gehen wir los. Kako je hladna, čovječe! Sada smo negdje ispod one glavne ceste. Unutra smo, ljudi. Unutra smo. Noch 20 Meter, ich kann nicht. I beide. Beide. Ljudi, ušli smo unutra. Još 20 metara noge bi mi otrpali, koliko je to teško. Prošli smo, znači, onu glavnu cestu koja se nalazi iznad nas i ušli smo u podzemnu tvornicu. Ha?
Pošto smo čuli da je ovdje problem sa svježim i friškim zrakom, uzeli smo sa sobom CO2 melder da vidimo kvalitetu zraka. Za sad je još uvijek sve u redu. Ako dođe na 1,8 ili 2,4 onda moramo izaći. 18 stupnjeva je unutra, kaže. Sve je betonirano, sve okolo naokolo i još uvijek ima ovih željeznih i profila koji sve to drže. Znači ovdje se prije vadila ruda, iljevalo se željezo, a kasnije su se proizvodili topovi za pak 43 8,8 mm top. Lift oder was? Ja. Ovdje sad dalje ide, tračnice tamo su iskinuli. Ovdje se sad pojavljaju tračnice. Elektrische Wagen. Ja, ja, sehr elektrisch. Gas, zweite Brzine bitte. Schalten. Ja, nichts da. Geht nicht, oder? Zu schwer. Zu schwer. Ich oder Wagen? Nee, weiß ich noch nicht. Vorsicht, Vorsicht. Ist dabei. Ja, hast du den auch draußen? Ja. Ja, gut. Null 7. Stare tačke. Ja, habe ich gesehen. Ich glaube auch hier links eine Schippe, ne? Hier links. Wie Stockwerk, glaube ich, schau mal. Da ist noch eine Wand eingezogen, eine Zwischenwand. Ja, aber hier ist... Nein, ist zu. Oder da oben ist noch eine Zwischenwand eingezogen. Ja. Da war irgendwie noch drauf. Vorsicht hier. Ovdje sad završava ovo sve što je bilo zazidano, prezidano ciglom i ojačano sa ovim i profilima i sad dalje ovdje nastavlja kao normalna špilja ili kao normalna umjetna špilja ili rudnik. Ali ove tračnice i dalje idu, tako da ćemo vidjeti dokle ćemo mi to stići. Pošto su neki od glavnih ulaza zatvoreni, ovaj gdje smo mi ušli je jedini koji je otvoren, koji smo pronašli, ali zbog kvalitete zraka, pošto su svi ulazi zatvoreni, može biti da ćemo tamo na kraju negdje će se uglasiti ovaj moj CO2 mjerač, pa ćemo se morati vratiti, ali mi svakako idemo tako daleko dok god nam on dozvoljava da idemo. Kad se digne na 2.4, 2.7, onda ćemo morati se polako vraćati jer nema smisla da ulazimo gdje ima previše zagušeni zrak i previše koncentracija CO2 u zraku. Nadam se da uživate u videu, ovo je jedno od prekrasnih otkrića za nas. Kažem, ovdje su se proizvodili cijevi za topove
tako da je to bilo od velike važnosti Trećem Rajhu kako bi mogli ratovati. Vozili smo se do ovdje 500 km i super, vrijedilo je. Uživajte dalje u videu. Ova drva što su bila ispod, popreko ispod tračnica su istrunula na većinu mjesta zato što je previše vode i vlage, ali tračnice su još uvijek tu. A evo i vagona od uskog vlakića. Aha, sad ide ovdje lijevo gdje nastavlja voda. U tom smjeru, sa one druge strane negdje postoji izvor, ali da vidimo šta su imali ovdje desno. Hier ist der Verteilerraum. Das ist der Verteilerraum, da kannst du auch von andersrum reingehen. Dann war die der Schaltzentrale und der Verteilerraum. Guckt, wo ihr hingeht und reicht euch der Hosen irgendwo auf. Wow! Aha. Javio se Melder. Ovdje je bilo sve za struju. I ovdje je i dolazila struja od nekud gore. Siemens. Das ist Schaltzentrale. Ne piše godina proizvodnje. 10 kW. 10 kW. Da irgendwie. Nein, steht nicht, nein, Baujahr nicht. Klar, das ist ja jetzt nicht interessant. Aber wahrscheinlich so 40er? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. To je sve original ovdje. Sve ove keramičke čašice za struju. Ovdje je bio kat, ali je zazidan. Sad smo došli negdje gdje se može ići na kat. Ovo je baš prava vertikala do gore, čovječe. Još smo ostali u ovim gumenim čizmama, jer svugdje pomalo ima vode, pa rekao nećemo se presvlačiti svako malo. Pa ćemo probati ovako. Jan kriegt Panik, wenn der Melder angeht. Alles gut? Ja, ich bleibe hier in der Mitte stehen, dass ich nicht noch höre. Diese Schuhe sind so scheiße. Uff, und jetzt ist warm. Idemo gore da vidimo šta ima, ali najveći problem će biti dole se spuštati. Sve je slinavo, klisko, ovi mali kamečići odrona, tako da baš će biti ovoga zanimljivo do dolje. Idemo Leon i ja, a Luka i Jan će ostati dolje da ukoliko bude nešto da ne moraju ići skroz do gore, a i da držimo neku distancu ako se nekome ne bi nešto, ne daj Bože, dogodilo. Das geht viel weiter. Gledi smo skroz ostavili Luku i Jana. Ha? Anstrengend. Mach mal Pause, halbe Stunde. Aber diese Hose ist so warm, ja? Ja, Wahnsinn. Nismo došli do nigdje jer ovo nema kraja.
nema smisla da idemo tako daleko i da ostavljamo Luku i Jana dolje samog, pa ćemo se vratiti. Pretpostavljamo da mu je ovo neki šaht za friški zrak ili tako nešto, pa mislim da nećemo pronaći ništa interesantno gore. Vidiš, ovaj je pao kasnije, ali zadržao se ovdje na ovom jako. Pazi Luka. Eben dachte ich auch, die Boot wird aufgemacht und dass er reingelaufen ist, weil da war so eine Klebe nach und der nach, ne? Aber es hat richtig krass geglänzt. Die Stahl ist wieder verlegt. Die sind noch Gleise noch unter Wasser, ne? Die sind noch Gleise noch unter Wasser zu sehen. Oho. Krass, ey. Čovječe, ljudi, pogledajte ovo. Pa smo našli ovaj improvizirani brod, pa ćemo se probati odvesti tamo da vidimo dokle to ide. Warte dan, Luka. Ob mein Digga, schieb. Ja. Alter, Najbolje vrijeme u samoj podzemnoj tvornici. Idemo na jednu konjsku snagu. 1 PS. Ja, posebno. Aber die Gleise gehen nach links und nicht mehr nach rechts, ne? Machen wir jetzt oben nach rechts und wir gehen nach rechts. Aber rechts ist zugemacht worden. Ja. Eva! Ich komm gleich! Ich wusste, dass das kommt. Ja. Wir haben nur noch. Wow, full gas, ey, full gas. 1 PS. Moramo pratiti da ne ide patrolni brod ovdje. Hier ist zwei Maschinen. Ljudi, unutra smo više od 2 sata. Ono što sam ja pronašao na internetu, piše da je podzemna tvornica bila ukupne dužine
od 120 km. Postojala su 4 glavna ulaza, sva 4 su danas zatvorena i uvijek još ovdje gdje hodamo vidimo da postoje koraci od drugih urbeksa, tako da ćemo i mi nastaviti dalje. Vidjet ćemo dokle budemo imali volju, jer trebamo se istim putem vratiti, tako da nema sad baš smisla da idemo par kilometara i da se moramo vratiti. Ali nadamo se da ćemo naći nešto po putu za interesantno, pa zato nastavljamo dalje. Za vrijeme rada ove tvornice, dok su proizvodili te cijevi za topove, piše da je ovdje radilo 1400 prisilnih radnika obližnjih logora. Druge podatke nisam pronašao, našao samo to da su proizvodili te cijevi za topove TAK 34 i da ih je radilo 1400 tih logoraša. I nitko to kasnije nije pronašao, tako da ni američka ni ruska strana samo ovu podzemnu tvornicu nije granatirala, nije bombardirala, nije htjela uništiti. Kao one neke druge koje smo obišli, koje ste vidjeli u prijašnjim videima. Kao što sam vam rekao, sve dalje što idemo želimo naći nešto interesantno, pa zato nas put vuče sve dalje i dalje. Opet 2 kolosijeka. Neki zid, ovdje je vjerojatno bila skretnica, kao da kad se mimo ilaze, oni koji izlaze, koji ulaze, vlakovi, da se mogu ovdje mimo ići. Ovo je baš jedna ogromna podzemna tvornica i super što smo je našli. Put do ovdje i nazad je dalek, ali nema veze. To nam je bio cilj da to istražimo, da nađemo. Hvala Bogu, ulaz je bio otvoren. Uzeli smo sve sa sobom, pripremili smo se dobro, tako da straha nema, pa uživamo u daljnjim istraživanjima. Naišli smo sad na nešto. Mislim da ne ide dalje, a? Možda ide ovdje lijevo. Da hat halt die ganze Lektion abholen, ne? Es muss weitergehen, weil Gleise unter uns sind. Es geht, es geht. Ich gucke es immer nur ganz gerne noch an. Ich glaube, hier ist nicht. Für uns ist zu Ende. Hier geht es eigentlich noch weiter. Ovdje ne ide. Ovdje ne ide. Ha? Jetzt nochmal die Karte links unten, ne? Ja, hier kann man weiter. Ovdje možemo dalje. Wow. Ovo su inače stijene koje su se odlomile od plafona. Zatrpala su prolaz, pa sad hodamo sa gornje strane. Evo možete vidjeti kako su ovi vide, ovi flisevi stijena i ovaj ovdje. Ne bi ništa volio dirat. Ne treba sad baš ništa past. Ali evo vidite kako ovo jedva stoji ovdje. A čovječe, dokle ovo ide. Ima dijelova koji su se baš urušili, ali još uvijek se može dalje. Sad ćemo vidjeti koliko. Hvala Bogu, ove ribarske čizme su kako bi rekli, do sisa, pa se nadamo da možemo dosta daleko. Ovdje nema kraja, ljudi. Ovom nema kraja. Samo je pitanje koliko je voda duboka.
Mein Rucksack ist nicht im Wasser. Nee. Den, wo man hintritt, so richtig hier. Also ganz andere Richtung. Ja. Ljudi, ovome nema kraja. Ovo je nevjerojatno. Čovječe, samo imate vode i ima i ovaj tunel samo ide i ide i ne vidi se kraj. Znate koliko je sati ako se upali alarm i 5000, 5-0. To je opasno po život. Moramo što prije izaći van odavde. Nemamo šta čekati. Oho, ovdje se baš sve porušilo i hvala Bogu ovi profili su to izdržali. Evo ovaj se sav, ali ipak je to zadržao. Ljudi, ovo je bilo nezaboravno iskustvo, ne znam koliko se vama ovo sviđa. Ja sam baš uživao, volim pronalaziti ovako stare i tajne stvari i stvarno morate baš znati da se ovdje nešto tako nalazi, jer kad vidite onaj šaht i kad ga otvorite mislite pa običan normalni vodeni kanal, voda curi i nikome ništa ispod ceste. Ali kad uđete unutra i kad vidite ovo sve, ovo nije lako za pronaći. Taj šaht možeš pronaći u šumi kad si 2 metra od njega prije, ne. Tako da mi je drago što sam ovo pronašao, što sam ovo priču prenio vama, da vidite šta se sve u povijesti proizvodilo, radilo, kako još uvijek nakon tih 80 godina i nešto stoji ovako sigurno i ovoga čvrsto. Ist das Wassermühle? Bin ich so nach vorne umgekommen. Das war jetzt mehr Wasser drin. Ja, da ist halt auch. Als wir Wasser wollen nicht, ich das Wasser viel gehabt haben. Ljudi, evo nas vani. Nadam se da ste uživali. Ovo je bilo top otkriće, top lokacija. Lijepo smo se proveli. Je na kraju bilo ovoga problem sa zrakom, ali sve je u redu. Evo nas na friškom zraku. Idemo se presvući i to bi bilo to. Eto, u znak podrške lupite like, komentirajte video i mi se uskoro vidimo na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada. Ach,